دما دخوش به يعني براستي جي اف كيف خوشي ومزگینیا هان جبو خلکن هرمه ادي انجاما سرليدان و يانجي ترافيكا دبلوماسيا دنابرا ريبريا خوسرا باكروجات سوريا و دستاتا شامي ده بيك هاتبو لم تخازن و يكل گلتناز بكن نها درباره پیمانا یک نیسان ده گلک خال هبون اف یک جوان خالابو بردانا گرتيان ام دخوازن وان خالي دنجي الگلتني قاش بكن یک جوان یا هری سرکه و یا هری گرنگ جبونا که خلکن کوچبر او جی وگرا با اوله یا لسر ملکمال خواه خلق چاوا لپیکانینا و بندهان و بندن دن دنیرن کرم بک بله أراز سلاف جبوتا وجبو هر كسي يكون هادبان كليان دلمتا مشاهدك براستيجي كتاجي بحث كري بيمانا كودية كنيساني دادنا برا هردو مجلس تاخن شيخ مقصود أشرفي همجي دا صلاة شامي كو هاتي امزاكرن هنجي مروف دكارا بجا سر 14 بندن هاتا امزاكرن هن خالن و براستي براتيكي سر عرض بيك هاتن يك جوان ين خالن هري جرينج او جيش خوا بفگارتنا دیدگرتیان و سپیکرنا همو زندانا نجا آلی حردو آلیان و یا دیترجیش خوا درکتنا هزین لشگری بو همجی یه سیامین جی او جی راکرنا ساترین آخه جدر دور هردو تاخن شیخ مقصود اشرفیه شخوا جی مروف دکارا بجا کو دو جی لتاخن شیخ مقصود اشرفیه بشا دویمین دیدگرتیان شخوا دو جی پیکات دنابار هردو آلیان ده شخوا همو مروف دکارا بجا هجمارا گرتیان ین کو دو هج آلیه هردو جهیلا هردو آلیان و هاتن بردان او جی 469 گرتی بون 293 گرتی ين جريداي مجلس تاخن شيخ مقصود أشرفي بتايباجي دناوا واندا حفت شروان يباجي هاتن بردان وين جريداي دا صلاة شاميجي هجمارا جرتين وانجي سد وحفتي وشش جرتي ده براستي هاتن بردان براستي جرمرو بحث بك دوان كليان دا جوش وكلاجانا كو جلين تاخن شيخ مقصود أشرفي مالبتين كو جرتين وان دناف دا براستي يعني ديمن جلكي خوشبون بهيجانه کی مزن بدف و زرنایان بتلیلین دایکان به صدان یانجی مروف دکاره بچه به هزاران خلق داکتن کولانان بتایبجی لبندا کنترلی جزیره لو دری پفگارتن دنابار هر دو آلیان د پیکات پشتی ویجی براسی به جوشه کی مزن هاتن پیشوازی کرن له هر دو تاخان هاتن گراندن براسی گرمرو بحث بکه کو لگوری بندن پیمانه براستی اف بندن ین هری گرینگ بو گاوا کیشی باش بو کو ایرو گرتی بری جشن قربانی تینا بردان از خواستم وی اکیش دیار بکم کو انجاما بردانا گرتیان او جیشخوا انجاما کو جیوینا شاندای ریوبری خوسر یه دناورا د صلاة شامی کل پایتخت شامی پیک هاتیه پشتی کو اف جیوین پیک هاتیه و گلک خالجی دوی جیوینه ده هاتن اشکره کرن بداخیانی که بش کو پشتی وی بروژه که براستی بش دوامین آگرتیان جی هات بردان شخاجی هر کس زانا کو 28 گلانی ده دیار بو کو پفگارتن چه بله براستی جالی د صلاة شامی و هات پاشخصن او جی کو ندو خصن کو اسیرن یا پجی ورن بردان لب از وی که جی بجم کو دو دناوا وانده براستی یعنی دیمن جی گشتن بردستی با کو اسیرن یا پجیش دناوا وانده هبون لی گل الوی داره براستی یعنی مگلک نیرین مگرتن هم جی گرتیان جی همشین جی خلکن تاخن شیخ مقصود اشرفی هم جی جمالباتن گرتیان براستی کو او بهیوینه کو همو دیلگرتی ورن بردانا تاني از وی کش دیار بکم کو افنا و بشا داوی بج بردانا گرتیان و بش سیامین جی دبا کو دم پیش ده هبه یعنی الوی یکی یعنی ناسکنه حتی کو همو زندان سپینه بن والانا بن و هرتم حوالدان هبن نبر هر دو آلیان ده و هرتم دانوستاندنه که هبه کو همو دیلگرتی ورن بردان شخاجی بند سرکه پیمانا یکی نیسانی هم مروف دکاره بیجم پیمانا کو دوزده آدار نابرا فرماندار گشتی زن سوریه دموکراتیک مظلوم عبدی و سروک د صلاة شامی احمد الشرع او جی کو پیک هاتی شخاجی مروف دکاره بیجه بندا گرینگی و پیمانه او جی شخا وگرا همو کوچبران لجهه وارخوا چه کوچبران عفرینه با چه سریکانی انگری سپی کو ایدی بس کو همو کوچبر وگرن جهه وارخوا براستی گل الوی درجی بهویه که مزن بدلکی شا البندا و یکیه کو ایدی دوسیایا کوچبران عفرینه جی ایدی ورا چهار سر کرن
kirin êdî her koçberek jî vegere cihêwarê xwe ji xwe jî beriya demekê jî mirov gerbehsê bike ku civînek di navbera meclîsa van her du taxan him jî nûnerên Desalata Şamê bi taybet ji bo dosyaya Efrînê ji bo koçberên Efrînê vegerin cihêwarê xwe lê ama vegerekî bewle ji xwe jî herkes zane ku di niha van demê de yanî êdî Efrîn heya niha dibin kontrola dewleta Tirkiye û çeteyên girêdayî wê yên weke mirov dikare bêje yên çeteyên Emşet yên Ehrar Şerqiyê yên Hemzet girêdayî wan ji xwe jî duhû girtiyên ku duh hatine berdan ew hemû di zîndana Erraî de bûn ew jî zîndan herkes jî dizane ku dibin kontrola çeteyên El Emşet de bûn bi rastî jî ger mirov behsê bike dîmenên wan jî hebûn me nêrînên wan jî me reportajên wan jî girtin bi rastî ku gelek îşkence di derheqê wan de jî hatibûn kirin yanî ger mirov behsê bike ku êdî xelkê li vê derê jî bi hêviyekê mezin li benda dosyaya vegera Efrînê ye herkes çavê xwe li vegerê Efrînê ye êdî dibin ku piştî ev dîrgirtî hemû werin berdan êdî dosyaya vegera koçberên Efrînê û hemû koçberên ku ji dervey cihêwarê xwe dûr ketine yani hemû êdî gereke herkes vegere cihêwarê xwe ji xwe jî ev jî mirov dikare bêje ku di encama civîna ku di navbera şandaya rêveberiyê xwe ser û Desalata Şamê jî pêkhatî ew jî gelek xalên girîng tê de hebûn yek jê xalên ezmûnên xwendekaran یه دیتر جی مروف دکاره بیجه او جی دوسیای کوچبران کو ایدی هر کوچبرک وگره جهواری خو یعنی مروف دکاره بیجه گلک یعنی خالد ورده جهاتن اشکره کرن لی ایدی روشا سوریه يعني هركز دبجا كو ايدي جرك روشا سوريا بشتي كو اف ريجيم هلوشياي ايدي جرك روشا سوريا باش ببا هركز آزاد بآرامی جیان بکه بتایبجی اف کوچبرین كو او قصال جيجي هواري خادور كاتن ايدي كو بشتي اف پیمان خالن پیمان همجیه که نیسان همجیین دوزده آداری هاتی امضا کردن براستی یعنی هر کس دبیجه گو ایدی گرکه یعنی اف خالن وان پیمانان یک بیک پراتیکیل سر عرضه بکوره یک چیزخوا ین گرین گین هر کس جیل بندی او چیزخوا وگرا کوچبران لجی هواری خوا چخوا جی مجارا بردانا گرتیان جی چخوا او جی بردوام بکه حتی کو گرتیک دی زندان ده هیا و هر تم هاولدان و هبن هر تم و دان استندان که حتی کو همو زندان والا دبن همو زندان سپی دبن از دکارم بیجم کو هینه وين باشين دي ترجي جبردانا قرتيان جي هبا شخاجي امي حمو لبندي بن يعني دمي وهينا نديارا بشتيكو ده اف هجمارك مزن هاتيه بردان يعني و دمي بيج دا و هجمارك دي ترجي و ورا بردان يعني مروف دكارا بيجا و دانو ستاندن وهينا بردوان بكن حتى كو حمو بندن كو بيمان سر هاتي امزاك شخا 14 بند بون يعني حمو كو بندن كو پیمان سر هاتی امضا کن حتی کو اف همو بند پراتیکیل سر عرضه بکورن و هر تم یعنی دان وستاندن هر تم هاولدان هابن کو هر کس ایدی دهندر سوریه دا دهندر يعني مروف دكاره بيجا حلبة دهندر باكور وروجهلات سوريا ایدی هر کس با آرامی جیان بکه هر کس بگره سر جهواری خو. بله جاکلین براستی جی گاوک گلکی گرینگ بوج بنا که خلکن دوره بتایبی وقت آنی سرسبان بری جشن قربانی اویکایا پیک هات تشتکی گلکی بالکش بو گرینگ بو بهویاگو بندن دنجی پیک ورن و دزوترین دم ده همه کوچبر وگرن مالین خواه چه کوچبرن افرینی دبه چه جی کوچبرن گریس پیو سرکانی دبه گلک سپاس نوچگانا ما جاکلین بریمو گوته او آگاهی به مره پار بکرن مالتا آوا